Ekikanga bwe kyakwe kukyalo twagaine omutyami waife n'omwana we Munumba nga bafiire Munumba. Twayagana emukumere gye baali balire ku obwire ng'eri awo, so kituli kyeyise oba butwa oba bidandaali. Omulungi ali kwa Media nga woli kubona mbeera ya kikangabwa, mbeera ya kiyongobero, mbeera ya kinogogo, mazzi gamerere eno mu bitundu ebye district Ganga nga aliwo ekikangabwa ekiva okugwa wano ku kyalo eky'e Kasolo mu Igombe ly'e Bulamagi. Abataka abo bagwire ku mirambo egy'abantu ababiri nga bambi bafiire Munumba. Ngawe nkobere nti kikangabwa kigwire gano mu bitundu eby'e Kasolo engangali. Kuncho kwa lero abataka kibakubye bununu obagwire ku mirambo egy'abantu ababiri omuli Namuyimbwa Shamira myaka nga 23 nga yafiire Munumba n'omwana we y'emyaka 6 gwetegeere ku eryasula. Tukali kutegeera nsonga yene oba oli awo eyaviire ku abantu bano okufa wabula nga omukyalo ono Namuyimbwa Shamira abeera asula mu kisagaati kino nga woli kubona wano, era wali wafiirire mu kaluumu ako kabeera asulamu nga kapangisa, era nga batukobera nti abeera yakamalawo wiiki. Lero uine neibole owawa yafa mamu wala ono lero yeyula namukoba gema kukayikana okugema kwali yakajifikaikula faita kwa bana okugema kwali muna mulimu ekivumu wandika bali omu mazana kuli kumubona tumaze na kubiringa tulibona n'ukirwegale nga situfe kale yadale kanga siwagale naye tumaze na kubinga twawagale kubatuza talimu genda kutuuka mpulira waneibabe bagamba muno mulimu ekyuni kusindika lujinga terubuka kumba abadde mulunga kirayika abadde kati nafe kugenda ku poliisi kibategere ku nti oba oli awo mu kisagaati mulimu obulabe n'okutandika okuwira ekiwuna nga kiva Munumba ya Namuyimbwa Shamira, era nga bajira okweta ab'obuyinza abeerosi n'abamu ku b'engando okwigulawo nga bambi baga ku mirambo nga giri ku buliri. Omukyala nga yagwire nga yeefundikirira omuto gwalinze wansi yabeera alambire ku mpaliso n'omwana we omuyaka nga mukagemba ku byesula ye n'abeere nga yafiire nga yalinze waigulu, wabula nga ku mulambo gwa Namuyimbwa ono omukyala mwene abeera ali kuva omusaayi mu kanwa ne mu nnindo, era nga abataka bateebereza nti oba oli awo butwano bwa mwise. Nga wenkobye kikali kutegereka ki ekyaviire ku bano okufa, wabula batukobaireku nti omukyalo ono abaire alimu kuno obutagemagana ne maama we amuzaala, nga maama we yena aba ku kyalo kuno ababe nga baline n'obutagemagana nga bayomba era ensonga deebwe debaire embino nga bajja ku poliisi ey'e Kasolo, era nga batukobere nti gye buviireku okuyomba kwali kwa maani ino maama ye yatuuka okulaama Namuyimbwa Shamira yamukolimira era yamwefungulira yamulaga obwerere bwe. Era nga abataka bakoba nti omugalo ono oba oli awo abairemu n'ebirowoozo bye ng'omuntu nga byabyana ebireese embeera eno okuba nti olunaku lwa leero ayaganibwa nga bambi ng'afiire. Namuyimbwa abaire amaze ku kyalo kuno emyaka egiwerako nga 15, yava mu bitundu ewa Bulungu Magamaga yaide eno ne maama we, era nga wano e Kasolo abaire nga yasinziira gano olw'obutagemagana famire yaje yafuna omulimu mu factory aba kampuni ekola emitayimbwa n'emisumaali eyatembo mwabaire akola, era nga abaire avanga wano kuncho yajja mu kampuni yakola yaira iggulo, era nga ebisa ebindi byatakoze batukobe nti abaire mudigize nga ajja bambi yajja ku awe
yakyakala kuku ayenga muzaali wa magamaga wa Bulungu era baba we n'omugenzi Mbowa Abdul alambaire magamaga wa Bulungu mama we nibyogera erina so tukobere kuyatandika lyokola mutembo so kolinde tumwagere munumba azira musaada ba munomwana tukobere embeere betya abaire ateranga okujja kale nga onamukwaine ku yajayo kuyabayo olunaku lulala yaira abaire azira musaada nti naye baba w'omwana oyo gwe yafiire naye baba omwana oyo wa Mitiyana nze temwidimaina bulungi aye nga wa Mitiyana kodi nawulira ng'akoba ati nimuzamiru baba omwana oyo deni Shamina mwene nga ye yali akatandika duuza okola mutembo wakali kubita myezi 2 ng'akola mutembo ng'era akola w'omwami ayete bwegesa wansi wa fanasi ng'akola mu Ramming Mass era gyabaire akola ng'ena kwedodonadona ng'ayo bwabula ekintu nga ida yaneebuuza ku yankoba ati baaba kino kiri kunyuma nkoze nte namukoba nti biriki bitwale nga bw'obibwoine bw'aba taliire omwana oyo olwisi nga taliire mwana abaire idanga yendi yalumuka so tukobereko embeera beretya ebeere munigamu ko olwisi embeera yebaire munigamu ye ng'omuntu okusinzira ku neeyisaaye kuba omufuti bamusalira musangayo ku neeyisaaye gye yeeyisiza mu maama we n'atuuka omuvuma n'amutyoboola n'amudeegula mu public maama we yamukola ki yamugoba waka nebyo bityo ebigemagana ku oyo mufaye ng'embeera ebaire munigamuko ekyolumu aye ng'ekyolumu mwene yeeyiza yaalya abaire nga idanga mwerosi ayogeragera ebigambo bye nti abantu abandi tibamwenda alina ebizibu bye bya ssente obufumbo bwe tibutereera bulungi so ebizibu ebyo byonna bimufuleetingira okuba nga yabulambula mu bwensi lwakuba nti alina abantu babaire tagemagana nabo ate nga bamutaako embeera embi okutwalizaala n'ab'efamire ye abaire nga tibareetinga ino naye ekisaaga bamutaako embeera embi so kyamuwa nsubira hadi time okuba nga yatulambula mu bwensi omusaadde yamuzalamu omwana tukitegeireko nti wa mu bitundu bya Mityana oba oli awo ye baayagaana yamuzalamu omwana ebyobufumbo byalema nga bwe mubidi ebyenaku dino omusaadde yeesigaire Mityana ono yaire eno ku kyali ekyekasulo mu bazaire be era abaire akola ogugo ogw'okukuza omwana wabula obuyambi bubaire nga butono abataka batukobeire nti ono abaire akuza omwana nga tafuna ku buyambi oba oli awo eri ya musaada era nga ebiseera ebisinga abaire nga atuukiranga ab'enganda babaire nga akali ku n'emikaano nga abakoba mu nambeko ku kyokulya ne ku buyambi obw'omwana ku kyokulya ne ku buyambi obw'omwana era nga ebirowoozo bibaire bingi paka olunaku olwaleero nga wenkobye tutuyidde oba yafuire kiziiro oba yafuire butwa aye poliisi okuva iganga bakitegeeziza yedde yatandika okunonenkereza era nga munumba bayagainemu okwemmere yeyaliireku ekyeiggulo mwalimu ebidandaali ebisiike mwabaamu n'omutyere era nga tuwene ku poliisi nga etola sampo ey'omutyere n'ebidandaali nga bajja nabyo bayongere okubona kituufu bwabaire butwa oba yafuire kiziiro so embeera etyo weeri omulambo aba poliisi egutweregana ekasolo gwatwalibwa mu iggwanika ery'eddwaliro kule liganga bambi ng'okunonenkereza kujja amaiso ndi yazidi yolisigira abakali ku subscribing police go ahead and subscribe, like and share our videos. Omwami ono ni defense ow'ekyalo kino kyekasolo ngangali era nga n'omu ku bantu abategeeza poliisi ku ncuku eno ey'abantu ababiri bambi abafiire munumba niwani amainago amaina gange ndi tubaweesa Salimu defense w'ekyalo kino bino bitegeera etya ebyokufa okw'abantu bana abiri munumba mbitegeera oluvannyuma lw'abaneiba okwekubiira enduulu kwerosi yaife nti waliwo embeera etali ntereevu kumbomu ku luumu ya neiba muneibwe nga baliwulira ekivundu kiva munumba ate nga neiba oyo bamaze enaku nga 2 ku 3 nga tibamubonaku so beekubiira enduulu ati oba ogwo tuyinza oba nga aliwo ensonga era nze naalumukadambwa n'atuuka n'ategezaako ni poliisi nti banange
muide tubone ekigwire mu kitundu. Ekisala kyotuukire wano olwigi lube lwigale lumu ebeera ndigale. Yesebo erumu ebeera ndigale nga entisibire ya munda. Banaiba batukoba ati tube tukonkona twamukonkone ku olwaido olwabise twaloba afaye engeri wali ndi mukyakazi ataza musaada. Balowooza nti ayinza batayize bwire. So tujire okulingira ni OC ni police ye Kasolo okugemagema ku lwigi ng'ekivundo ekiriva mu kina kikiri tulaga nti wandibaawo ng'ali wembere talitambula bulungi. Okay. Abeera fulamu yali adigida ku mpisa by'eidembe. Yesebo abeere mudigize nti engeri eri nti aza musaada n'omwana tiyamuzaala ku kyalo kuno yaida naye ng'era aza musaada munumba saabeere mudigize. Yesebo aye ngafulumamu yeira owaawo nena kwedindi abeera amale nakunga ibiri ng'era tayize. Aye kino olw'okuba nti alitereza mubiri. Ayitereza mubiri. Wow. Ebyo nakubisekewa anyway. Kali. So ngai mwabataka police wetuse. Police wetuse etukobye esose tukoba abataka ababe bali eno beyolekere bona mu kitundu bavweyo yo ngayo ya taking over omulimo yaja yamena kufulu yipayingira munda bayaganira abatyame bombiriri nga bafire omukazi n'omwana we nga bafire munda ngera bali kuuna ino n'omusayi nga gulivwa omwana nga omusayi guli muva mundo n'omukazi yena nga guli muva munindo. Omukyalo ono amaze Kasolo emyaka emekera abaira akolerawa. Kiwunizibwa okuba nti omukyalo ono abaire amaze emyaka egisoba 15 kubanga yaida kunonga muto. Yaida kunonga mwana muto ate maama we yamuzaala yaida naye eno yabaire eno engangali. So maama we abaire ku ngangali elegansi yenga ali eno mu center. Baba amulobutagemagana bwa maama we nga bwo bitegeere by'abaana abawalanga bakusiike. Nga tibali gemagana maama we yava yede yasala okwidopangisa mu center. Babe bayombanga era lumu recent entwaye twakabata asako na ku police yao nga mama n'omwana toyawulawo mama nani n'omwana nani. Yamwefungulira. Okulwana kwene ne dibangumi omwana abaire mulwani engumi dene nga adisobola alwana kisaada. Ate omusayi gwe ibugubeti musoga gwaifu. Babachi. Ababere muba badama babakitutegera bulungi aye nga babeti basoga. So imwenga abakulembeza abekyalo ensonga daba n'ababiri mu baire nga timuditereza tereza koko. Tube tuvaayo era twale ebiseera twabeetera twabatyamya twayogera nabo ng'omwana era twogera nabo aye amazima gali nti eri abantu boyogera nabo ife ensonga debe nga tu handling special omukazi maama we n'omuwala bona buli muntu abeere bibye endogera ya butinga bweri buli muntu abeere bibye kubanga nibwe mwogera nayo niwogera nabo bakoba ati bwe ensonga debe diwera mu kooti. Kale mboina kukuwa wana aboluganda nga baida aye mami babaire woko mami w'omugalo oyo tatuuseewo era funye okubatyamye yampa namba twayogera ku 9 amukobera tasoboire kutuuka gano aye baganda be baanina be bona baidye omukobeire akobya atya akobya ati alina ensonga dagire mu kudali maliriza memala atuuke gana era tasoboire kutuuka ekitulaze obubi nga ife abakulembeze kitulaze omutima omubi. Kale bambi tuyanza sobola okwirayo bambi embere tuweri oyo no defense wo kukyalo kino nga agezaako kutokobera ku mbeere beirewo nadala y'omugenzi ni maama we amuzaalira irala eyamuwa amabeere geyayonka n'akoza nti babeete bagamagana era gye bavuireku basolaawo bayombagana baka police waba yefungulira mwino okwefungula olatola mu empale ya mulaga kwe bwerere bwenole ya mulaga kwe ekintu kyawamu wabulanga nga wembakobeire police etandisa ogwayo gw'okunona enkereza era tugiweereku nga efuna ku sampolo eda emere n'ebidandaali bibagaine mu numba yajja nabyo. Nyanza Patrick Barahanga DPC w'Iganga ku nsonga ebaddewo mu kitundu kye Bulamaji sub county tufunye okutegeezebwa ku makya kuno abatuuze waliwo omuntu omu gwe badde basuubira nti yafiiridde mu nyumba era tusanze kituufu bwe tutuuse tusanga nga bwe bayita Shamira w'emyaka 22 ne mutabani we nga bafiiridde mu nyumba. Tujja kunoonyereza kukosa nga police but ebisookerwako babadde mu kazigo and nga basanze waliwo ebintu bye basanze ng'ebijanjalo babadde ku sigiri
ate nga akazigo tekaina ventilator tekaina just kazigo nga bwe bakazimba ate nga tekaina good ventilators. So tusuubira either yinza okuba nga poisoning oba suffocation, one of the two, cause ekintu ky'okufa maama n'omwana bonna ate kintu kyakwetegereza nga poliisi, tugenda kyetegereza nga poliisi. Era nga emirambo gitwalibwa mu iganika ery'eddwaliro ekkulu Liganga bambi okunonenkereza kujja mu maiso. Lyazidi yolisigira mva wano nga ngolola waife